Min jaf kemm iħossu x-xurtjat xi ħadd li jkun barra pajjiżna u jsib miftuħa xi esibizzjoni ta' Pablo Ruiz Picasso, artist tas-seklu ieħor imwieled Spanja u li għex ħafna minn ħajtu fi Franza. Issa l-opportunità li wieħed japprezza x-xogħol artistiku ta' dan il-ġigant tal-pittura se tingħata f'pajjiżna. Dan f'Marzu 2018, propju fis-sena meta l-Belt Valletta se tkun iċċelebrata bħala l-Belt Ewropea għall-Kultura. L-eżibizzjoni hija riżultat ta' ftehim bejn il-Malta Community Chest Fund u Fundazzjon Mapfre. Din hija l-ewwel darba li x-xogħol ta' Picasso se jkun esebit f'Malta u b'kollox fl-eżibizzjoni se jkun hemm 100 biċċa arti. Il-koll pitturi b'temi differenti. Għax kif spjega Pablo Jimenez Burillo, l-artist kien jesprimi ħafna fl-arti tiegħu. It's very, very interesting because it's a reflection about the art when Picasso came back to the classicism. But the classicism is not, for him, is not only the order, but it's also the passion, the violence, and you have etchings about love and the calm and the perfection, and the other etching about the violence and the love and the feelings. L-esebizzjoni se ssir fil-palazz tal-President fil-Belt Valletta u l-flus li jinġabru midħul se jmorru kollha għal Malta Community Chest Fund. Il-President Mary Louise Colejro Preka spjegat kif b'fondi minn attivitajiet bħal dawn il-Malta Community Chest Fund tista' tkompli tgħin lil minnu fil-bżonn, iżda hemm iktar minn hekk. Attività bħal din għandha dimensjoni ħafna wiesa', mhux biss il-kontribuzzjonijiet li nistgħu niġbru għal Malta Community Chest Fund Foundation biex inkomplu ngħinu nassistu n-nies, imma wkoll qed inġibu attività kulturali storika lejn pajjiżna, propju fis-sena meta il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali tal-Ewropa u allura din l-opportunità unika storika kulturali għall-poplu tagħna ħadd tkompli tgħin biex inkomplu nagħtu viżibilità lill-gżira tagħna, l-gżejjer tagħna, flimkien ma' xogħol billi qed isir mill-Fondazzjoni Valletta 18.